Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi ninabelembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kukuthi umushaka kule channel siyakwemukela kunyaka omusha unyaka ka2021 ngiyimpunga yesintu-ke ngithi nginifisele nonke babukeli bempunga yesintu TV izilokotho ezinhle kulonyaka ukuthi njengoba swethwasa lonyaka bafowethu sengathi nezifiso zethu zonke sizifisayo ngaphakathi enhlizweni zethu sengathi zingafezeka bafowethu sengathi amathonga semakithi umuntu nomuntu angasikhanyisela bafowethu asenzele konke okuhle sikufisayo ukuze impilo ikwazi ukuthi iqhubeke phambili kuze nawo mefika kuthina ezokhala okanye edinga ngesizathu sokuthi amathonga amaningi okanye abantu abadala abaningi abalele kwelamathongo baswele bafowethu ubona nje esikhathini esiphila kuso kukhona izingane ezihlala phansi kwezihlahla khona izingane ezihlala phansi kwamabridge khona izingane ezishiya emakhaya hayi ngoba nako zizenza bafowethu kodwa zishaya amacala okhokho bazo zishaya amacala abantu esebalala phansi kwethu lomhlaba uzokhumbula ukuthi ngisho emajele kukhona abantu othola ukuthi bavalelwe emajele hayi ngoba nakubonile iningi labo livalelwa ngoba nakulisoliwe indaba lizovalelwa ngoba nakulisoliwe kukhona abantu basemakubo othola ukuthi la bekhona kulamathongo baboshiwe iningi labo uthola ukuthi ngezikhathi zobandlululo ngezikhathi kugaseleka amabhunu kwisizwe sikaphunga noMageba bathi mabezama belwela umhlaba wokhokho babo baba amabhunu sebathathe bavalele baze bofela khona emajele abangakwazi ukuthi ithambo labo lithathe liye kofihlwa endaweni efanele ukuze likwazi ukuthi lilale ngoxolo nangokuthula ingakho ke bafowethu ngifisa mina ngeimpunga yesinto ukuthi sengathi amathamba alele phansi kwethu lomhlaba ngasikhanyisela ukuze wonke lawo macala ekufanele ukuthi siwathethe emzini yasemakithi sizokwazi ukuthi siwathethe uma kuukuthi umushaka futhi ngiphinde ngikwamukele ngiphinde ngibonge futhi ngokuthi usubscribe uma ukuthi okwasubscribe kule channel ngiyacela ukuthi ungcivaze lona ibutton leli libovu elibhale ukuthi subscribe uzibeke ethubeni lokuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ikwazi ukuthi ifinyelele kuwena isashisa ngoba inhloso ngqangi yale channel bafowethu ukufundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sicancathane sikhumbuzisane ngoba uzokhumbula ukuthi impilo yethu thina abantu abampisholo inqike nkomo bafowethu kubantu abangasekho yebo ke bafowethu isintu la sisihle khona sihle ngokuthi umuntu siyamiyeka enza into ayithandayo uma sintu ke bafowethu kwesimiyeka umuntu enza into ayithandayo umuntu nomuntu okanye iningi labantu like lize licabanga ukuthi mhlambe isintu asibalekile kanti sibalekile isintu sisekele impilo yomuntu ophilayo phansi komthunzi lakhe noma ungenzani bafowethu ngaphandle kwesintu angeke wayandawo isintu ke bafowethu sinto ejulile kakhulu abantu abaningi mabecabanga ngesintu okanye mabeza kukhulunywa ngesintu kubake bacabanga ukuthi bona kukhulunywa ngokuhlaba kanti akunjalo isintu bafowethu kusuke kukhulunywa ngento eqhantile kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi inhlonipho nayo ingxenye yesintu ukuziphatha okuhle ingxenye yesintu bese kushiyana-ke ngokuthi kuba khona izinto ezamasiko nezimisebenzi ekusuke kufanele ukuthi sizenze thina njenganabantu abampisholo ngiyimpunga yesintu-ke bafowethu bengithi nginimukele kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe inhloso enkulu kakhulu bafowethu ekutheni nginamukele kulonyaka ka2021 bekukunifisela bafowethu izilokotho ezinhle ukuthi amathamba alele phansi kwethu lomhlaba sengathi angasikhanyisela ehlangene nomkhulu womkhulu kuthi konke sikufisayo bese kwenzeke bafowethu njengoba sikufisa ukuze sikwazi ukuthi impilo iqhubeke phambili ngiyacela ke bafowethu makukhona umuntu omazi ukuthi akakangeni kule channel umtshela ngene ngoba kulonyaka ka2021 siphethe izinto eziningi kakhulu bafowethu ezizoba usizo kakhulu kuthina bafowethu ngoba isintu sethu isona sodwa bafowethu esumgogodla wempilo zethu thina njenganabantu abampisholo ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu impunga yesintu TV zikhona futhi nencwadi esizibhalayo eziba usizo olukhulu ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kanjalo nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho zontathu ke bafowethu le ncwadi zitholakala ezitolo zakwa-Adams uma usethekwini yakwazi ukuthi uzithole naseMaritzburg futhi yakwazi ukuthi uzithole uma kuwukuthi ukude nale ndawo noma ngabe uphesheya kwezilwandle siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona zifike qathatha baningi kakhulu abaphesheya kwezilwandle sebezitholele incwadi sizithathile sazithumela kubona zafika kahle
bafike bazithola nje bazifunda kahle bakhona khona la kwimpunga yesintu TV. Uma futhi ukuthi nabo bayafisa ukuthi bavele ngenhloso yokufakaza esikushoyo bazovela la kuma comment section. Ngiyacela ukuthi imfanekiso eqoshweni nidlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo bese sithi nje impunga Lomtothe mphele kuye wena Lomtothe mphele kuye wena Lomtothe mphele kuye wena Lomtothe mphele kuye wena Goba mina kinti goba mina kwanta Goba mina kwanta kwanta